Awuzwake hlabezulu linjani kuzindana zonke ukuze ngalesi sikhathi ke silibingelela kuhlelo ngisakhumbula ngevike ephelele lo sizi siyaxoxa kakhulu ke laba bafana bababili ke ubongane ngomdana sibanda lododo basuka baya emhlanganweni webandla labo eleze lizwe leza ngazi babechaya izilogani khona ngale ababuyanga ke lapho ukuthi senzeke uhlelo siyaxolisa kakhulu uProlayo enkonzweni labo yezeli khona ngomathi baba kodwa ngasenani ngikhona namhlanje ke si live Swakobulawayo isikhathi se-trade fair ngiqathi ziba ke ngibongi Ntuli kunjani bongi Ntuli ngiyakubingelela ubongi Ntuli ukuthi ke mina ngibhala ke ngise United Kingdom ngikhumbula ke umnyaka ka2011 ngangisekhaya ngeEaster ngivakatshile mina ngabuye UK ngo2006 ngithe ngisekhaya lapha ke njengomuntu otshadileyo ke kwasuka kwanzimela ukuthi kulomunye ubaba wayebika kimi kodwa ngisachadile umchado wami lanxa wawu Rocky kodwa ngala ahlala kunjalo ke umuntu wangibhalela kwaze wathi ngo2015 umntwana wadela wathatha omnye ke umfazi lo mfazi ke umngane wami ke uSamantha umngane wami omkhulu ngiyabahawukela kathesi ke bachadile sebehlezi kuhlo amagama mina inkawu yami lengangilaye lapha ke siyangala sesihlukana angisela muntu Ngibuhlungu kakhulu ngadlalisa ke ithuba lapha ngo2011 ngangihle ngawela umuntu lo uthi ngimenga ngimpiwe lakathesi ke baphumelela ke into zabo zibahambela kuhle sebela business mina lo wayengithethe ke sehlala ekhiwa kwenye indawo eNorthampton ngibuhlungu ngokwenzakalayo ngoba ngiyamkhumbula kakhulu ke umnonzana Moyo Mr D Moyo ngizohlala nguthanda isikhathi singafiki kodwa kwehlulile hayi kodwa ngidiliwisela ke ohle lo Sami Samantha oho usubona ngani wawo ngawhlo wakhomba kana ya kuthi ke ubona ngani kokuzaba njani inxeku ozehlula so wena ungawari ngakho inxeku ozobe mnandi lo mtshado kwakuzehlula ke lo sehlo wachada nomngane wakho so guarantee ukuthi ngakwaba nguwe wangena phana kwakuzaba mnandi njengalokho ucabangayo Anjo uthe ngicela ingoma ke esahlala kakhulu kufe ugogo wami ethi asiphelelanga nxa ungayithola ngingathaba kakhulu mbona ngani khona asiphelelanga sikuhlelo ngisakhumbula bhala yakho lawo ke ibuye ngokusheshsha Yeah, when I'm not a satisfied,
Ingoma ethi asiphelelanga sitshaleke ubonge ubhalwe ngibonge kuphela ke kodwa wakhutha indoda akayicabangayo uDimo amthanda kwamagama kodwa ke wadlalisa ngesikhathi ngokumala lanxa inhliziyo yayisitsho kodwa wenza right because wonga divorce phela malanga sibale vela ke kuSilas Ncube thanda ukubingelela umnyaka ka 1999 ngathatha ke iY20 wayami ekanhlanisa ngabantwana elama Mac Wheels ngakho ngathatha umntwana ke enketha ngumnika lift ngizongena ke etown umntwana lo ngasemuhle ke Jisa wamagama akhomisana laye lo mntwana wangithanda ngaqalisa ke ukuthi ke sithandane sithengelana yonke into walena ngake sasesdriver ukuthi ke ngizama ukuthi ngenze lezi zinto ezenzakalayo ngihamba ngadriver ngafika le phambi kweState House siphaka nje ke imoto ke lapha namsakazi ke ngisathi ngihlezi 2 minutes ayisefikile amasotsha bengu4 bakhaba isivalo ngavula bangichayisa ama press ups bangidinda too good bengichanga esidindi zombhobho unkaza bamfaka amampama bamekela emotweni banchaya bazathi ke ngidingani lapha ngichaze ngikulandileyo ngakhuluma umuntu bengisihambela bemphakela lapha lo cherry wami ngangangena ngeState House ngamphake nje ekhoneni yefence khona phakathi eSostown lapha banchayela khona bangilimaza bangekele omunye wathi ekhomashwa wathi siyayimunu afawe ukuthi ngisukume khona phana ngizama utotoba ngene emotweni umntwana nawe sithi sorry hamba mvuza igazi kunjalo ngaqina ngisiya ke empilo lapha ngafika ngathi nga-admitwa khona lo nkazana wasuka wasisuka kwaba wahamba ngase ngizomdinga mva amalanga amathathu azange abuye lokuzombona umntwana nawo sentshela ukuthi kasakwanisa uthandana lami and kasafuna ukuzwa up to now ngathela mahala ngizange ngithole lutho kulona ntombazana kodwa wayeseke wadla ke imali yami ethize ngibuhlungu lanxa ngibona ke hamba lakathe siwayenda selabantwana abathathu ngiyadabuka ngaphakathi ukuthi ke kambe ngathola ngathola even ka1 ngakungcono ngadlula mahala ngathela mahala ngaphosa ngabulawa ngilezi nyalo yimuSilas Ncube ngilapha ke eJozi wawuzama ukuthi ke kuyabulawa lapha awuqala upha ke State House no matter what shem kodwa uqathele uyaphila lo mama swamuva on hayi move on dinga kwindawo lawe wafuka cha emotweni wenza ibedroom imoto yenya uzusanda amaloji ayingabi khona leso sikhathi so hayi wafa kunjalo ndoda waphela nothing uthengoma uthanda ke eziningi zabo Spox H xa wanjalo Peace Magents limbulalelana itsho njalo kanje nangu Peace Magents Spox H kuhlelo nisakhumbula lawa ke yakho kayibuye ize lapha sizothi uthini
Peace Majenze lingathathi life yami basebethe life kaSilas ke amasotsha lana e-State House vele ke axoba kadlali axoba wize ke kuhlelo ngisakhumbula ukhona obhalile njalo simbona ukuthi unguba incwadi ziningi omagama incwadi ziningi omagama sibone vele ke Hazel Moyo ngiyabingelela ke namhlanje sihlangana uhlelo ngisakhumbula bezele ukuthi ke mina ke ngisesiyolo eminyaka eyi28 uhlelo ngiyalandela ngizothola luchisa kudala lokho lusachisa hayi sikhona Hazel Moyo uthi ngilapha ke eBotswana ngihlala ke eGaborone house number hawu uzungitshela address yasendlini le phone number konke ngithe ngifika lapha ke eBotswana ngiqalile ukusebenza ngasebenza ke eBurger King kwase usithi ke umntwana ongumanager waqalisa ukuthi ke abe lokho engivictimizer engibiza ukwerekwere ngasebenza kanjalo ngaqinisela ngisebenza ngangithandaza nje umuntu othandazayo ngathola ke le boyfriend engi-understand eyivele ekhaya kuthiwa ngumandla siyagcina sesimuva in together umandla wathi ngisebenze khona ngale ngingasuki ngasebenza gadalala khona ngale ke angikwazi ukwenzakalana ngase ngisiya kwelinye ilanga kwantshela ukuthi ngihambe ngiyebheja ilotho hawu ngabheja ke ilotho amanamba zami aphuma ngathola imali engange-75,000 phula ngiyambonga uNkulunkulu wami ngiyabonga ijaha lami umandla ngibonga abazali bami lamadlozi akithi bonke ngiyababonga ngemali engayitholayo lokho kwenzala ngomnyaka ka2017 khona ngale eGaborone sihlalele kathesi sisamanje nje lokuthenga indlu yethu kwathi kunjalo futhi kusiya ngesikhathi ngathathwa esupermarket enkulu I'm now a deputy manager we-supermarket. Treat the people the way you want to treat them. Ngiyangibonela indoda kathesi asasebenza wakwazoshopha ngagijima ngaboma ethilini ukuthi kube yimi ngumsevayo uthi abone lesipendede sami sibhalwe deputy manager. Ngiyabonga imo Hazel Moyo angisoze ngikhoda umnyaka ka2017 waba nzima waphinda waba mnandi kimi semiye konke kwamthintshela umntwana siyakubongela Hazel okade lisiluyezile futhi lapha kakhulu umyezile la esekhamisa umlomo iqandi ngiyakhe incwadi sayibala one day yakhe la khona Hazel Moyo uthi kuchaleke ingoma ubhale eziningi Hazel ubhale eziningi Hazel wathi ngicela ke ingoma lana ke nxa ungayithola ethi Splash ikhona nasi ingoma yakhe uzawuhlela sakhumbula mazibuza
Eh, ingoma ke vela ke Splash. Ingoma ke Muzungu siyitshala ke umlalelo wethu ke igama lakhe ke nguHazel Moyo. Yeah, Danny Boy. Unjani Danny Boy? Danny Boy ubhale ngaphi? Ubhala ngapho Danny Boy. Mana simbona sambona ukuthi ubhale ngaphi. Abanye bhalani la incwadi zenzibuye. uDanny Boy ke uthi yena msazi ke mina ngikhulele eChabalala koBulawayo. eChabalala koBulawayo kwakulo ngihlala lo baba umama ehlala ke ekhaya eCholocho. Ngakho ke ekukhuleni kwami khona apha ngiqeda ke isikolo mase ngibona ke intombazana next door wayesebenza engunene. Hayi domestic worker nje unene. Njengunene next door wayemdala kulami. So kwenzakala agcina sengithandana ngangamthandi ngoba wayengamhlanga ngithola kancane imubo kwamagama. Kodwa imizwa yangikhulela lokho ngilala entshontshela abangani bami bengakwazi. Ngemva kwe 3 months wabe ebuye sithi naseqiwe inyanga sesithwele. Ngasola ukuthi ngangena kuphi umhlaba ngaphika ngemba phaza nje ukushaya wala lo mntwana wayevela khona le eMashonaland waqalisa ukukhuluma silothi uyazibulala wathi ndozisuna sungurira ngabona uzama ukuthi ke uyazibophela. Wahlala ke ekhala kanjalo ngizisa ukuthi ubaba uzabuyaza eqine bona. Kwena ngabona sebuya labantu kuba bekhona ngesade ekuseni. Vele ngivuka nje ngisuka nje erumini ngithi ngiyaphuma ntolanda ahlezi phandle. Ngibone la ukhona labo mama ababili. Ubaba wathi ngobani labo wabephuma wabekhoma ukuthi zobika isisu. Umakhelwane bezwe ukuthi umithi yimi lapha ayisebenza khona. Abantu bonke bakhambisa umlomo ukuthi kanti kwakwenzakaleni uDeni azamithise umuntu omubi kangaka umdala kolayo. Ngaphika ngathi ngiyahlolela. Omnye wasentshela bazajinja abantu wawumrepa. Ngabaleka ekhaya uphuma kwami kanje ngathi ngabheka egoli. Ukubuye kwami uzohlala egoli wazala lo mntwana osekhulile kade ezinesalo kumbona nomama. Isikhathi leso ngapha ngasikhohlwa ke mfowethu kwakukhula kwami. Ngicela ke ungitshele ke ingoma. Umntana wami la eselijaha angikwazi ukuthi ungabi kodwa abantu mbonayo bathi yimi kanye engisiphumela. Ngambona nina ngilenhloni up to today vela ngifuna ukumbona ngamcathela ngambona. Kodwa uvula khona phana ke izipha ongabona. Hey, hayi burn out straight. Azo ingoma sitshela no Sipho Sticks mabo se burn out.
Ingoma ke isithi burn out all my love. Siyitshela ke uDanny Boy. Danny siyabonga kakhulu ke gcina umntwana 10 wawukhipha ke izipha usenza lokho kwenzayo. Wazala Margaret unjani? Margaret ngokolunga. Ngiyese simphethe manje unjani Maki? Uthi ke ngikhumbula ke umnyaka ka 1994. Woo! 1994 Margaret. Ngiqeda ke nje mfunda form 4 wami St James. Ngibuyile ke izikolo zivaliwe. Kwazo ke ubaba wabuya ngeFriday. Ubaba uthe buyile sisekhaya. Ngicela waqamba indaba esigaba ngoba zakwazi ukuthi ke yimi ubaba abuye ebusuku nasilele ke lo mnami kwenye ke indlu sozo mama escreamer safika sigijima ubaba wabebuya ubaba isizwe ubaba uyalwa waphuma isilo lomunye umuntu bebambene begiqana phansi lo ndoda wangikhona sahlaba umkhosi ngoba sebusuku ukuthi sibone ukuthi ngubani lokuthini bafuqa samuza ubaba ukuthi sesukume ubaba wagijima adobha lugodo umntwana wazama ukugijima baleka ubaba wamshaya wawela phansi nomuntu umntwana wakhala esithi lunga ngicela ungixolele ulunga wachaya ubaba wachaba umama gijima zama ubamba ubaba shama ngogodo wawelale wakontinue umshaya sasingakwazi ukuthi umama wayele jaha ayelikhombile wayele ndoda eqila ke ubaba nangaza silele ukuthi lo baba wayengena yikho nje ubaba wathi ebuya wabuye nyenye wathola umama elomuntu endlini wathi senjalo ubaba wahamba wazinikela emapholiseni esigodi hamba emapholiseni bafika khona babuya lamapholisa ubaba semfaka insimbi bafika ubaba laba bafika bamthatha ngabo 5 ekseni abantu sebegcwele bafaka ebhokisini lensimbi bamthwala bahamba la ubaba wahamba ke ejele umama wabaleka ke ekhaya wadloswa wasichiya lathi kuze namhlanje ke from 1994 mama simzwela endaweni ezitshiyeneyo sisamuza ukuthi ke useGwanda sezothi useKhezi siyabe sezwa kuthiwa ke usehlala ke eBotswana sesikhulile sesingumama lathi kodwa mama sikwazi waba wagwetshwa wahlala 15 years ejele wasephuma masinyane okwamanje ke ubaba odlulile ngomnyaka ka 2021 esikhathi seCovid yimi ke Margaret Lunga hawu indaba enzima leyo makhe umama kwazi ukuthi ke wangani 1994 which is 30 years ago lokho engabonakala abe cela ke unjani izingoma wakhetha ke ingoma zabaningana ke hayi impilo le enzima le wakhetha ke ingoma zabaningana ke uMargaret wathi ke ngicela lingitshele ke ezingoma libona ngani nganijabulisa mana ngikudingele izingoma lawe ke ukhulekile ukuthi ke ubhalele kulolu hlelo ngokusheshsha okukhulu ubhale ucele lengoma yakho oyithandayo uthe wena uthanda wabhala bomtukudzi wabhala labo Soul Brothers wabhala labo Chimora wabhala uthi Lucy don't cry yenza ukuthola yona lengoma ke no Lucy don't cry mana ngifale you before don't make me cry I think yesutha into yakho please don't make me cry bone ngcono ke le baby, I can't get through anyway, yeah, no I can't. When I wake up in the morning, you are gone. Little pretty thing, you know I'll be all alone. You let me cry in, please don't make
Fred Lunga. Ngoma siyijayela wena the please, please. Don't make me cry. Please, please don't make me cry. Ingoma phela ko UP 40. Unemployment benefit 40. Basokwala se Birmingham where the group was formed. Bana mama phela ke ku Jobe Dube. Jobe Dube uthi ke mfana kami fanami. Aha, angisempini mina. Ngiliwo veti elikhulu kwamagama. Sahamba sathuna ngaseZambia sabuya salwa impi kakhulu sisilwa kubolupane Choloto ngaze afika konale labogogwe ngichampopo njengombhobho uyezwa ukuthi indaba yamntanami ngangijike unkosikazi labantwana abathathu zempini ngo1974 fika train eZambia sikubalekele lonke la train Zambia ngazazi umbhobho ngajika sengama comrades sadubulana ngibuya ke nesikhathi sika 1980 ngathola ke umfazi wami sowabaleka ke ekhaya siwachaya phansi so abantwana uthi ngibabone kuzakwenzakala kwahlala 85 kwabuya iGround yasithwalisa nzima ngashaya kodwa ke ngasila ngithe ngikhona ngale ngivalelwe eGround kwabuya ke omunye ke undoda wayengikhangela khonapho wabethi wena indaba yakhe ubuso bakho lesibongo sakho khambelana nomnyike umngane wami sisebenza sonke esipholiseni osebenzela ke intaba zinduna ngathi kangikwazi ke mfana abantu bami mina hayi ngathi ambazile ngoba senifika ngikwazi ukuthi banga kuthe kunjalo ke wathi hayi umfana osemncane lo la elama 20 wabe sithi konkona hayi ngizamdinga lo mfana ungani ngiyamazi wabuya lo umntwana wabelandisa istory ngathola ukuthi is my son umntana wami lipolisa asoze ngafa ukhohlwa umnyaka mfana mi ngajabula kwamagama umnyaka 85 6 senthola ke ingane yami yokuqala first born yami engithanda ke kwamagama isikhula khulile esivele ke isisebenza ke esipholiseni wanthabela wangixolisa wadinga abantu achaye emina ngayichinjala indaba yakhona angeke ngikhohle lo mnyaka mfana wami ngimuJobe Dube uyihlo ngibhala ngilapha eSouth Africa ebantwaneni sengihlala khona ngicela ke ungitshele ke izingoma ubuya nini ngapha ke eMzansi ukuze ngibona ngutshela izitori zami zempini ziningi kakhulu kodwa ke umntana mina lo wayelipolisa wagcina edlula ngokwabanye abantwana lapha ngicela ke ungitshele ke ingoma wabona ngani ngangijabulisa ikakhulu ngajaya ingoma ezabomajayivana ezachisayo nazi ukuthi kutshelele mama ngivulele amathamsana siyabanga babuJobe Dube Time
Mama ngivulele amathamsanqa awu phela umsebenzi awu ngivulele mama wami ngisebenzi mina la mama G ingoma esitshala ke baba uJobe uDube ke wovet lisemzansi Africa baba Jobe Dube ama-vet ababengabalweli benkulu yabeZipra babhalisa kulama properties kumele bathole uBulawayo indawo yonke eZimbabwe eMtare lawo bhalisa kathesi uthole lakho lawo uthi kushiya imali Southampton building Zetherapy Queens Park Zetherapy Sostown Magnet House wonke ama-building eZipra la so wona sefuna ukuthatha so hlakanipho ubuye mntana hlakanipho uzobhalisa ngokuthumela umuntu lesithupha bhalisa senguthi phili yiko kwenzakala so ungasaleli imali yeni le ngabaleli benkululeko weZipra Nomsa Sikhosana imphethe yakho Nomsa Sikhosana mina bengisethandweni olumangalisayo mfaka mdala ngithanda indoda yami yakoSibanda ebendithanda ke uJabulani uSibanda sihlezi kukuhle sithembisana ubana ke siyachata ngomnyaka ka2020 kodwa so le covid sadlulisela phambili umtshado sasulungisele kakhulu uthi 21 April ziyatsha 2021 ngoApril ziyatsha kuthe kunjalo ke covid yasivalela kwehlula ngibhala ke incwadi ngisemahlungini kakhulu ngoba umnyaka 2022 umngami la nxa singachati kodwa umngami ngoba wayesekhiphile ngikhaya wabuya ke vela ke lapha vela khona njengomuntu nhlungu zonke isikhathi esiningi nxa ebuyile ngiyathatha impala ke ngiwatch ngase ngithola ke phakathi kwe batch lakhe kule phenti iphenti ke eliyipinki elabo mama la ama-G-string ngalibamba ke ngeplastic ngene mathi ngagxavela ngazana zamphathi ngikhipha ngakwazi ngihamba ngamjikela empedini lele wala wemba phansi wathi mina engizama umtrapper akalazi kaza akakhombisa umfazi ogqoka la amaphenti njalo amaphenti lawo aso wakhe akula mfazi angathanda nawe ogqoka lo salwendlini kwaba lothuli wala umuntu lo ngihamba ngezihlobeni zami ngabatshela lezihlobeni zakhe bathi njalo kuba uqala kanixole ngahlala kunjalo kuthe ngoDisemba ka2022 sithutha sendoda ongaza kusibone lesi sabuya kuthiwa isithutha sendoda sabuya sithi le khasi le condom esetshenzisiweyo ngalibona ke emoteni ngabuya ngambuza njalo wathi kuthi abafalade begesi imota hayi kwaba kuyimo ukuflathelayo senilanda 2 years sehlukane laye mina angisomuntu ochithayo njalo la muntu azozombuluzela enike idoti yakhe athi ubukhali angazi lapha khona ungapi thandula labafazi uza kufa Jabulani ngakutshela so umntwana uhambe embona ke umama ungaloku ufonela umbuza ngomntwana yimi Nomsa Sikhosana Mtawini kathi iphelo zilifake ejakethini kwaso utheni baba hayi khona uzulithwale sikufake ejazini lakho hayi khona man ya so hayi mana ke sokudingela ingoma sokutshela ukuthi lapha kusemhlabeni wemsheli wami ngathi wenzani mafika izolo Nomsa Sikhosana sitshala wena le ngoma mafika izolo ngathi wemsheli wami
Ngeke sibambekele incwadi yethu yokugcina labe siyitshale uNomsa Sikhosana. Kodwa imbalekele yokugcina esithemba ukuthi-ke uyasizwa kahle khona ngapho-ke nguJerry Moyo. Kunjani-ke Jerry Moyo? uJerry Moyo ukuthi-ke usakhumbula luhlelo ngilulalela ama-repeat, lama-repeat ngiluphindaphinda kaningi ngoba ngiyaluthanda. uJerry Moyo uthi ngikhumbula-ke umnyaka ka-2010 ngangisekhaya-ke lapho-ke ngase yenza ukuthi-ke ukuthi ngiqalise lami-ke ukuthi-ke ngiphile ngenze kwamabhizinisi. Ngasuka lapha ngisuka ngisiye eBotswana ngi-order, ngisiye eBotswana ngi-order. Kwalilanga njalo sasithwele into ezitshisayo sabhoda ngeganga ukuthi singabonakali. Sizama ukusmagla izinto to Zimbabwe. Ngahamba labanye osisi-ke ababili engihamba labo ngaleso sikhathi sabanje amapholisa amasotsha eZimbabwe basichaya bathi bafuna ukusithathela lezi zinto. Into ekhona ukuthi basefuna ukuthi badlwengule labo sisi bobabili. uNkulunkulu lamandla mfowethu ngaphuma ngijona ngisika ngithe nje ngisika laphana ngabe-ke ngithola-ke imoto yamapholisa ngabatshela sabuyela khonaphana endaweni yangikhona sathola osisilana bebahlase phansi befuna ukuba bamba oyedwa kodwa sebezama ukumbamba kodwa wayekhala echinga. Ngakho amapholisa ana-ke afuna ukulwa namasotsha kwaba lo msebenzi mina ngahle ngasalela khatshana ngabona lapha kuzahlupha ukubaleka kwami. Kodwa into endithabisayo ukuthi-ke ngaseva imiphefumulo yabantu. La masotsha agcine-ke botshiwe nge-rap bagwetshwa-ke ngobulawayo. Angeke ngikhohlwe-ke lwana umnyaka ngoba ngiyaziqhenya lanxa into zami engangizimakile zathathwa kodwa-ke ngaseva le mphefumulo yabomama babengabulawa lokubulawa enxe lami ngizabulawa. Incwadi-ke yethu yokucina-ke namhlanje siyabonga kuJerry Moyo. Yekela-ke Jerry ngitshale-ke ingoma yokucina yathi You Don't Love Me Anymore ekaSolomon Skuza. Bonke Toto. Siyabonga. Last night I tried to dial your number, but all in vain. Here I had to wait in vain. Here I had to wait in vain. And I had to wait in vain. Last night I tried to dial your number, but all in vain. But all in vain. There reminds every that you don't love me anymore. Yeah, you don't love me anymore. There is no need to say that, to say you are sorry. Yeah, yeah. And there is no need to feel you are ashamed if I'm not the one you love so
I do